rugi kuku. Kita nih. Biasanya melayu 20 rek. Jadi 115 rek bangetan Mas motor mati. Ketemu motor ya. Nanti karena abab iki klothok kabeh. Engko tak playokno 200 ne ora ucul sak librore. Nang Mas iki wis korekan anu tis. Gone marbeng kowe. Tak oper sisi 120. Motor Revo paling teratas di Indonesia. Orep Mas. Paling bisa terku ya Mas. Gak masuk lah. Asli. Gak tenan kok. Gerak kok kayak gini. Kita disuruh dulu ya.